ngim keli yau CM halon kata apa nak kadau ba penslam ya kan surok ya kata ngim sem keli ndai pade ngatrai kum nangkong golong ba nakalin zui kum ga sunjuk di siposino nilai oban ya kedu buat isar deputy speaker ba perstun langsung deputy chief minister te hakajungi keren te minta ka sing ta ka jing kemen ko khraw no ga sunjuk ba kumbang ili amnut war si kata ka ya de patende ka surok lamrai mau thumarbe purumba mau langsung kapadon kumba khabe kilometer tame te hakbe ya de pat kani nilawan bandrimanya Ni lah gendut tu CM